Why is he doing this? I have to talk to him. Why is he doing this? هغه ولې دا کوي؟ I have to talk to him. زه باید له هغه سره خبرې وکړم. talk ویل کېږي خبرې کول. I would like to have a cup of coffee. I would like to have a cup of coffee. زه یوه پیاله قهوه غواړم. Sure. I will be right back. Sure, یقینا. I will be right back. زه به بیرته راشم. I should visit Rose. I will propose her today. I should. زه باید visit Rose. د روز لیدنه وکړم. visit ویل کېږي لیدنه کول. I will propose her today. زه به نن هغې ته وړاندیز کوم. propose ویل کېږي وړاندیز کول د واده. څه دی؟ د واده وړاندیز کول ته propose ویل کېږي. I really like your daughter. She is a good girl. I really like your daughter. زه په حقیقت سره ستا لور خوښوم. daughter ویل کېږي لور ته او really ویل کېږي په حقیقت سره. She is a good girl. هغه یوه ښه جینۍ ده. Mom, I have some work. I have to go right now. Mom, مورې I have some work. زه یو څه کار لرم. I have to. زه باید go right now. همدا اوس لاړ شم. You cannot leave me alone here. You are not going anywhere. You cannot leave me alone here. ته نشي کولی چې ما دلته یوازې پرېږدې. leave ویل کېږي پرېښودلو ته او alone ویل کېږي یوازې. You are not going anywhere. ته هیڅ چېرته هم روان نه یې. څه دی؟ Sorry, Mom. I have to go. I will see you soon. Sorry, Mom. بخښنه غواړم مورې. I have to go. زه باید لاړ شم. I will see you soon. زه به له تا سره ډېر ژر بیرته ګورم. My mom will talk to Peter's mom today. Peter is my hero. My mom will talk to Peter's mom. زما مور به د پیټرس له مور سره خبرې وکړي. today نن. Peter is my hero. پیټر زما هیرو ده یعنې قهرمان ده. I will spend the whole day with Peter. I will go to the beach with him. I will spend the whole day with Peter. زه به نن ټوله ورځ له پیټر سره تیره کړم. spend ویل کېږي تیرولو ته او whole day ویل کېږي ټوله ورځ. I will go to the beach with him. زه به له هغه سره د سمندر غاړې ته لاړه سم. beach ویل کېږي د سمندر غاړې ته. Where is Peter? Where did he go? Where is Peter? پیټر چیرته ده؟ Where did he go? هغه چیرته لاړ؟ He had some work. He had to go. He had some work. هغه یو څه کار درلود. He had to go. هغه باید تللی وی. How could he go like this? I want to talk to him. How could he go like this? هغه داسې څنګه تللی شي؟ I want to talk to him. زه غواړم له هغه سره خبرې وکړم. Judy, my sweetie, please serve the coffee. Judy, my sweetie. جوډي زما خوږې. Please serve the coffee. مهرباني وکړه قهوه وړاندې کړه او ورېږه. I loved it. This is the best coffee in the world. I loved it. دا زما ډېره خوښه شوه. This is the best coffee in the world. دا تر ټولو ښه کافي ده په دنیا کې. یعنې ښه قهوه ده په دنیا کې. world ویل کېږي دنیا ته. My dear friend, I want to say something. It is very significant. My dear friend, زما خوږه ملګریه. I want to say something. زه غواړم څه ووایم. It is very significant. دا ډېر مهم دی. significant ویل کېږي مهم ته. Yeah, sure. I am all ears. What do you want to say? Yeah, sure. هو یقینا. I am all ears. ملګرو د I am all ears دې مطلب دا دی چې ما تا ته په صحیح ډول سره غوږ نیولی دی. څه دی؟ چې کله موږ چاته په صحیح ډول سره غوږ نیسو نو موږ ورته وایو چې I am all ears. مطلب ما تا ته په صحیح ډول سره غوږ نیولی دی. What do you want to say? ته څه غواړې چې ووایې؟ I really like your daughter. She is a good girl. I really like your daughter. زه په حقیقت سره ستا لور خوښوم. She is a good girl. هغه یوه ښه جینۍ ده. I want to ask for a proposal for my son. My Peter is a decent boy. I want to ask for a proposal for my son. زه غواړم چې د وړاندیز لپاره پوښتنه وکړم.
له تاسو نه زما د زوی باره کې and د واده وړاندیز پوه شئ پرپوزل کې د واده وړاندیز ته My Peter is a decent boy زما پیټر چې دا هغه یو ښه شریف هلک دی decent ویل کېږي ښه شریف ته I also like your son. My Judy loves him. I have no objection. I also like your son زه هم ستاسو زوی خوښومه My Judy loves him زما جوډي له هغه سره مینه کوي I have no objection زه هیڅ اعتراض نه لرم objection ویل کېږي اعتراض ته I also wanted to ask you about it. They both look great together. I also wanted ما هم غوښتل to ask you about it چې دې باره کې تاسو نه پوښتنه وکړم They both look great together دوی دواړه ډېر ښه ښکاري یو ځای Thank you, my dear friend. I am on cloud 9 today. Thank you my dear friend ډېره مننه زما خوږ ملګریه I am on cloud 9 today زه نن ډېره خوشحاله یم څه دی دغه جمله چې کله هم تاسو استعمال کوئ دې مطلب به دا وي چې زه نن ډېر خوشحاله یم I am on cloud 9 today I wish Peter were here. Why did you let him go? I wish کاشکې Peter were here Peter دلته وای Why did you let him go تا ولې هغه پرېښودو چې لاړ شي I will tell him about this news. He will be so happy. I will tell him about this news زه به هغه ته دې خبر باره کې ووایم He will be so happy هغه به ډېر خوشحاله شي happy ویل کېږي خوشحاله او news ویل کېږي خبر ته I am coming, Rose. I will tell you about my feelings today. I'm coming Rose زه د روانې ما روزه I will tell you about my feelings today زه به نن تا ته د خپل احساساتو باره کې ووایم I will marry you. I don't care if you are poor. I will marry you زه به له تا سره واده کوم marry ویل کېږي واده کول I don't care زه هیڅ پروا نه کوم if you are poor که چیرې ته غریبه یې څه دی که ته غریبه یې زه هیڅ باره کې پروا نه کوم poor ویل کېږي غریب ته You are the queen of my heart. I love you so much. You are the queen of my heart ته زما د زړه ملکه یې queen ویل کېږي ملکه I love you so much زه له تا سره ډېره زیاته مینه کوم Peter loves me. He is a good boy. Peter loves me Peter له ما سره مینه کوي He is a good boy هغه یو ښه هلک دی Should I talk to him? I cannot hide my feelings anymore. I like him a lot. Should I talk to him? آیا باید زه د هغه سره خبرې وکړم I cannot hide my feelings anymore زه نور نشم کولی چې خپل احساسات نور پټ کړمه hide ویل کېږي پټول ته او feeling ویل کېږي احساساتو ته I like him a lot زه هغه ډېر خوښوم I am a poor girl. His mom will not accept me. I am a poor girl زه یوه غریبه جینۍ یم His mom will not accept me د هغه مور به ما قبوله نه کړي accept ویل کېږي قبلولو ته No. I don't need to talk to Peter. I have to stay in my limit. No نه I don't need to talk to Peter زه ضرورت نه لرم چې د هغه سره پیټر سره خبرې وکړم I have to stay in my feelings I have to stay زه باید پاتې شم in my limits په خپل حد کې limits ویل کېږي خپل حد ته ویل کېږي مطلب زه باید په خپل حد کې پاتې شم I have to make a lot of money. I have to take care of my I have to make a lot of money زه باید ډېر روپۍ جوړې کړم ډېر روپۍ مطلب پیدا کړم I have to take care of my family زه باید د خپلې کورنۍ خیال وساتم family.